lobeti izzetere akhunne algon men ramadan mahun hifirodeya algon men kuri realukama kiyevi kirtu qur'ana Allahuge matin hadan kon algon menge dutakum beru kuri zikuruge riti ibarataka heyo amaltan Allahuge hazratuga gabulu wi kamen nuwata nuwa kamen adi algon men nakasennenge emme muhimmo kamaki e amaltan Allahu qabulu kurevvo ekamattaka kendineli algon men duwa kuranje e amaltahuge heyo faada algon men na qurani Allahuge hazratuga ekan qabulu wevige ilmurin vidalu wefa wani amalu qabulu wikamuge hagigi maana algon men nan engigen dani qiyamat duwahuga ekamuge jasa libigen dairwe ehen namu wes duniya matiga heyo amalu qabulu korevumuge bayen nishantaka alamatan hure ege terega emihage uluman heyo badalu au Allahu tabaraka wa taala ge diinan emihage samalukan iturwon heyo kankan bodak kurahivwon noba kankama miha durwon heyo kankamuge terega gina wagutu miha heda kuran feshun kahala heyo kankama miha ge misrabu emburigen diumaki ei emiha kula heyo kantatta qabulu wi kamuge alamatike lobeti izzetere akhunne mifada heyo duwastaken algon menna wakiwegen da hiduga mifada azum taken algon men kandala heyo amaluge matiga demitibum masake kuranje lobeti izzetere akhunne algon mennan Allahu tabaraka wa taala mi heyo musumuga heyo amalu kurmuge nasibu minwar koddevima ekaman algon men shukuru veri wanje ekama meduga boda vegane fahuru verimu maki ei wekkamenno ei muslimakan ekashigen wa kamenno heyo kame kurmuge fursatu libifawani nuwata noba kamakun duruwumuge fursatu libifawani ei hama Allahu tabaraka wa taala ge fadlu wanta verikamu algon men kiya zikurtahuge terega bakiyamu la hawla wala quwwata illa billah maane ki heyo kame kurum ves adi noba kamakun salamevum ves wani Allahu ge izuna fula ekuge